Da. Yayo katumura. Ndinotora za mishumo rodo regressive vona vatu vaya himwe. Vadwara zvikara za mishumo. Vana zvikara za mushumo gai. Sunnyside yangero nemplekari. Ani. Sunnyside tsanini. Sunnyside ayo Jobeka idibone na tsanini. Iyo na tsanini. Sunnyside. Rivira Market Plaza, artikula ili ravisani saidi. Di mushumo wa mini. Na rikoto da admin office muchi rikoto na lecturer tano. Na security saru. Na reference za 15. Jimini? Brilliant. The 15. Dika ifyo company hapa? It's Black Elephant Learning Academy. Iwane online rai Google rai wana? Vai to rai wana. Rai Google rai wana? Rai Google rai wana academy. Kati para rai education and training. Like CTO. Whatever you Google about one rai mafuna za next. As auko fupa msi kuti? Before katatuita zati banga Google watu phone number Google uri bori wana refer registered. And then aba bathu bakotoda zwalini. Aba bathu bakotoda uba zamu deposit rekozata zati machendo day from 17 usika Monday. The requirement umini. Usika Monday or 22. The requirement umini. The requirement zomo zari kama group na wana sira na grade E C D. Na competent. Kama baba adili funo ba ana computer literacy. Namza na trabalho kudobo de book. Tunakama baba lecturer banoni zamo ufuna bana NCC diploma. Okay. And then why bone basongofona ngachifunga cha mushumo ndikori ndicheka hapa ndaona ndi 20:7 why basongofona tapsi ngachifunga cha mushumo Hi. Really abrani ndokuona bafona ngabo ngabukara. Bukara upio. Bukara city print. Then what bafona ngabo ngori robora no panga aborari bariko Google aboy. Raboto funa bukara record namso oyinoni SABC. Bukara anza Google ndo ni fana mbozao. Ngori tizinoona dalesa ziskemo nazino hey arichato ngondi piyo ngori nabafunzi badini robabo ya bibili copy abafirikora mutu orifera wakabone ndibugara riko dori richaipa rikumelechepa za post namba na SABC uone ndifamura wanganepa rika building inti posta vatu avanga varengiseri mishumo arirengisi mishumo atirengisi mishumo ngori tizinoria richiposta pala vatu vafona vari zvidoita sendani 1 2 3 vonosenda dzidocument navo pfuchifi huko shota certificate chaminimini nga 500 ringaito richive hone nikonochena mushumo hai anena zororo ripi zone abaitini namafono arai vatikutoda nangwana kadzi chivungati mwana chisisa mushumo kana chisisa mushumo vatongwana ndiyo nemeya office line yavo iri mini office line yanga ndi 015 office line yanga iri 015
015 962 962 02 02 40. 40. Limited office number 45. Aningeyo. Aningeyo kabona limited. Ilimdeve. Toyando. Ngori. Yeso ndichiri aningeyo ndikototora ingeyo tsanini. Hayi office yanga itoyando lichimurikira tikoro. Ndoshivisa landline ya office ya toyando zazinomara registration zakadzimbi dzangeno tsani. Ngori abe 962 ndi code ya toyando. Hayi zino office yanga itoyando lichimurikira registration ndikisa zipato zanga zangano tsani office mara kulisenera toyando. Zambori ingasifariwe zvinekolera. Zazvino vaifonera idodorira ingafariwa. Okay, ndikoiringedza paikorira. Ikorira si? Atitoduba murato wowisera vatu zvikwekweni. Zvinoyambirika zvokugara otombudza zerare hayi. Akaipa kutodza vantu voshuma. Uona ivo ngapa murao. Avari vanisendere information yavo kawhatsapp kadzedziti. Information kawhatsapp kadzedziti? Nditobheya nazvichakachaka zvose and then ndidotoma ndavudzisa vugara ndipfori tivugara ufimakenera building yavo rinende ndikale apala petro. Vatomuvudza vari hayi huna vana vabulikaise ndivomfonera madekwe. Ndivudzisori ava vatu wavadivana ngori hei honotarisa mafobvu zvigevenga dzikuruku arichatotemba zvavudi. Zvino vachitopedzanepa vori kuti avagogule ichi chikoro avari ndimbo dzichena kacho nditovafonera machero vona vagogule kadepartment of higher education and training. Vamfonera arachiti kuregistered vambozori hayi registration yavo ipending. hayi ari ambe launch.